Gifaransa mwese ati merci. Ego kabisa. Akayaga mu mwese. Appétit. nuko rero murakoze nukuvuga nasengerewe ngaha murabyimba ego nasengerewe ngaha kandi umubyeyi yari ngaha aranyimurira ishengero ry'Ibutaha ndibuka ko ari mwegema yaraje muramwimuye batari mwegema nuko rero ndashimiye abanyakubahwa ababyeyi banyumviriye kuko nubana namwe aza kuramutsa ababyeyi. Imana nibahezagire n'abantu barimo amavuta nubaha nibo barimo kwihagararira ngaha ariko kuko Imana yabigomvye niyambike. Ego rero tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana kandi Imana yabanye nacu siko bamaze kuvuga yuko tuzoba ngaha tuzoherekeza umurongozi numvise ubwoba buvanze n'umunezero bintera kuva muhira ncangenda hamwe Ibutaha ndamararaho ndavuga ati Mana ko namabona abakozi b'Imana baherekeje abapasitori baba babaha ijambo barimpaye novuga hanyuma Imana yaciye ijambo bijya twahereye ko niryo yampaye. Yesu nahawe iki ego nonereje twari ngaha twarumvise ijambo ry'Imana mbega ubugira gute unesha azokwicarana na Yesu siko icyomba tukanesha. None rero izindi ijambo ry'Imana n'ubutumwa nise ubutumwa bw'umusaraba. Ubutumwa bw'umusaraba Matayo 11 rero ku murongo wa 2 tubanguke Matayo 11 rero ku murongo wa 2 nibaza ko mageze inomero z'efundi 16 ariko Yohana ari mu nzu yiwe yumva ibyo Kristo akora ati abigisha biwe kumubaza ati mbega uri wewe wundi ukwiye kuza cyangwa twiteze vuba. Yesu arabishura ati nimugende mubabarire mubare Yohana ibyo mwumva n'ibyo mubona. Impumyi ziragira gute, abacumbagira baragenda gute, abanyamibembe baragira gute, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, aboro barabwirwa ubutumwa busa gute. Umurongo wa 6 kanirwa uwibyanje bitazongera gute niko namwe handitse nayo majambo y'Imana ijambo Imana rimpaye ndambare ahantu ku karago niko ndasenga ati none Mana ninagenda mu rusumbuti nzovuga canumva Imana impaye amajambo ajya yose twagiye turumva ayo Imana yahamene. Yesu nahawe Yohana yari mwene wabo na Yesu avuka kuri nyina ni nawe yamubatize hanyuma rero agafatwa ajanwa mu gasho. Hanyuma rero ari mu gasho nibaze ko umunyororo wari umunyotoje nibaza ati hino n'ibiki kweri sinzira we yabonye
genda mumbarire uwo numva mumumbarire ngo Yesu ati mbega uri wa wundi ukwiye kuza cyangwa twitege ubuki. Wacha Yesu atuma ati genda mubwire uwo Yohana. Abantu barakingwa abacumbagira baragenda. Nafashwe rero n'ijambo ngo ahirwa w'ibyago bitazongera kuba. Yesu nashimye. Ushobora kubura ingaha ugakorera Imana ugasanga umuntu akorera Imana umwigema aririmba neza umwigeye ukamenya Imana mbega ntibibona. Ugasanga umuntu yitaha atanga ikigira 10 mugabo adandaza nikasha bihora. Yesu nashimye. Naho ibyo byose byogenda gutyo bigashika hahirwa kuba ibya Yesu bitazongera gute. Niko nasomeye amajambo y'Imana yaranyigishije cyane hariya muri Daniyeli na bagenzi we. Umwami aravuga ati umviriza niki gituma mutemera gusenga iki gishushanyo bahagarika. Ati mwami twebwe ntidushobora gusenga igishushanyo wagize gute washinze umviriza kandi Imana yacu ishobora kudukiza n'itano ry'umuriro kugira ngo ariko ntahitongo. Amen. Ntahitongira kuko naho ntoronka urugo naho ntoronka amafaranga naho ibindi byose byogorana ariko ijuru riraturindiriye kwakira abantu banesha. Ijuru riraturindiriye bene data ikintu duharanira no kuja mu ijuru. Ibyo byose naho byogorana naho umuceri n'amanika kugoranira musengera naho ibindi byose byocangana naho abantu mene ubundi bararose ibindi nawe ntubirose. Hahirwa uri bya Yesu bitazongera kuza. Ube maso twigire mu ijuru. Mbega tugiye mu ijuru hari urundi rubanza hari ikindi wokwishyuza Yesu. Hahirwa uri bya Yesu bitazongera kuza. Nimuze twigire mu ijuru abanyarusukuti na ibindi byose naho wobironka. Hari abantu bakora ibitangaza bikomeye ariko baragwa. Twebwe tuje hehe mu ijuru. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese Imana barahezanyire. Hari umuntu ibya Yesu bitagira gute bikamutsitaza rangurura urabikora yose tugende mu ijuru. Imana ibateganye Renata Imana yajagira ijambo bayumvise bose abiki bakuye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu Kristo Umunyanazareti